berat saya itu. Gak pernah juga satu sebar. Emaknya keras itu sebar, markan sayu. Ini nak yang terpasang terasni ban kejat ni cakap apa, syong jadi ni rumah, ni lagi salah ya, saksi keti, kaji jadi rumah kalau di isu yang kali berkejat itu, kum keseng berada di nurut macam ni isu kejat itu, di ay keti kawan keti yang berada di kesan, but suatu saya bah kedua pesan di lakukan apa saya. Lalu kita mensuaru nak yang keseng. Baka sorkar kadai menperkat, ke sorkar kadai menpuson, kam tam mi binya yang sacisian, yang tak kebak cungkam tungjam keladon ini pok kecela cungin talasan puskan. Lalu senam kat kendai sepak ni puah, watang sisian tu kapat semela berreview yang kena kerusian polisi. Tengok sobat kadai gaya kalau yang tam itu sorkar tu binya jadi kamat. Kini kamat kena isu kejeng dawa junur kendai kumbu kolong mentah PE kedai jeng dawa coba bun balang hamtam cukup baik bak coba beri notera kolong kuman. Sen sengi kelayak saat tengah di rebak hendak ingin bersorkar kolong kuman berkesengap jarjar. Kakerwok kami kuat ban hak sorkar kolong. Memang suku saya hak sorkar mentah kemdai badan teng tegi nasional parti. Kidan lang tegi regional parti itu. Kidan lang di pondok persnap jungi kolong kuman khidmat. Hak kakerwok persai kolong sorkar. Ladap kidan kecingit klik nam ta kalawai berkepateng basawan. Kat sekemit jika keren, yang ni orang bak kenhun cuki. Nambar ngi bah kenhun tu ada gidon di kerau perkat, gidon di bawah sempang kita intelektual ngelapan dong. Kat sekemit jika keren banyak tai kam tam kuno berpeniwan dor jika mereka resian bersih kumbang bak yang nurut berkemit dan tiba. Day ban review, day bertemai, day berkemit banyak yang sian. Nabanta kejimentoi jong babun balang kam tam jika samla jong jaj jong kau. Kum kaseng, ni ai keti kemuan keti kediang. Bat ni sini teli kami rebak bat kunhun cuki bat pentrun je kekam kenang bak jiki kenam long ka bak lumar jumut ring IT bat ni sini ka ada rangkat pis ni gerembak kelas cempang lak kam kraw jumut berkat ni nak liang ko sengi do rangkat nam ta ka jengbet jengbiang cuki samla bat cukup pateng pasawan jong kari bak jaj ndu bro kan bukannya ke kalau kena kerja ibu kita bilang ibadah ni nak kita je kita benda. Hei ketua komiti ke government kalau konstitusi kalau ngecek tentang resource system. Andai kai pengikut amta kalau ke sorkar ke mendia keren kan je kena reservation policy tu. Tak daun seong bah sansing kalau ya. Kami isu benang kuman. Panam alat keding kan kelang. Panam alat berjing kita kesamla kalau rekumbai pat. Ngidang yesa, ngidang yap di kmi nanti ke sorkar ke sutu ye kata. Lalu ke sutu te i kejing start sorkar ke ibn le. Di tanggawai kejing ketu kejing keren ke kerwok ni ke seng ba. Ai kini kerang ba hot kemi je keren banyak ter banyak tai. Halor punu ban review je ke reservation policy. Ni sutu syai ba sorkar kadon ya kita di katanat congka badai je panggalor kan. Kadon kita ki ofsar congka anget bukan hot ni kerang ba. Banyak hakmat ke kami je keren. Banyak penbet yang ni kejing angrut. Makam dai kejing angrut teng congki ru nganget makan dai kejing angrut. Cuma bun balang kam tam ikut samla apok jong beri mitra berokoi. Hei kena gaji ki kam dai su kestin menukong hak sport nasional adon bayki nak liang bidung gelam berem juga sengru. Menta isuguram bun urang ba lami skmat ban simle kesenja. Nak liang juga seng ong dum ne ba. Kena kam dai su ke isu jong wei bereu ne jong gunu hun. Kena isu jong ngajak kan. Dik ngingi dai ikon jong beri mitra ni simle bentaban ai ti gemon pi kedia. Bat ni sania tali hakidi gerang ba ban pentelun ni kakam. Bat kejuk ko po. Sorkar kena sutu bagi bersengap ya kasur coba bun balang kam tam kasur jong pai ba apo jong beri hitra perbuat dalam kasngap kelik kelut de kasyong hak sorkar ai ban sajian ni sakmat ini kisi ban ngiru ni melak batep handai tangkawai ngasu ong ba padam alat keding kan kelang penbet ini kam nam ta kajeng ba kajeng bet bat kajeng hun juga samla mi pa apo jong beri hitra